Orofo me da wase awie yo. Na me da wase awie dia na onyankopon sunsun na basaka sene enka ho wase. Ajabo bedu. Odifo me transisi ya na ebradwe ne ntiase so. Me pa cho mami chia enua ba doctor bia emi se enano o krini me se no fix me se no waye ni yi. Nti hwa me ho afa. Na me ba cho makase se wo senya wo ya. Sabe o yele kura woro no ho to wo senya wo ya wo yele kura woro no ho to ho a ebabo anu. Enti se no so na hu se wo betwiti wo se na wo be clean wo se na wo ma se ese moa na nyesene moso na nyame ho ehu bobo orofo high attention TV ni dia me pato tie na University Foundation e boy chidom na enne matrase ensem yesi wo Ghana afana nyina ewiase afana nyina na achimi nsem udifo entry back to back me da asafo ye God's Revelation Ministry no na me hu ye no amanfo frɛ me papa na semu ye sunsum asem de agi ensem asem de aboroso papa sister ebi frɛ na hyawo ebi kania eni ho kyerɛ no ana me se mekɔ na mabɔ apiri na me soso odifo ma hwɛ video no asem no kanti me bai me blogger ama ma hwɛ video no na sabe anoti na mekasa nyansa mu na banyansa fo pe na mete base na mekasa na ba bi wo ho anya oda fa kyeme na my di fukasi edie ma mentia Philadelphia fo nyina adumara kwa e ba adum chedu ya metia wo da no me no kasa e wote mas papa nya me chira pa e ka je nchi shompo ampa o ma mo 9 days o so ma e be yes agba nwumere na bibia atwam papa nya me chira wa ya de na nipa ba ya no aye no se ye kasara papa ba bia wo mfie duro yi ya admire so much to say ujina na so kra ye adwuma more than 1 hour 2 hours 3 hours papa na say me ka je so yo ma atwa minim ne ti a me kasa o ma atwa duro na wa asasim enante eye popo no ho den e sunsuma duro itina me ka so wo ye sunsuma duro wo yo ma atwa ti papa nya me chira ya me yo kese high attention TV ba so uko TikToker attention TV GH ubenya video yi na wonya ni nyina ubenya just few minutes but upe video ni nyina dia na wakobo attention GH TV attention TV GH na wo share to wo asia hwe nsem a meka nyina bia TikTok ro ka krabi na ubenya ana me pesa me no kasafa oba nam sabia buru sabia nyaado oba nam yenua ba bi the sex video apia bontene ye kana akanka se me kase man kita hudie wompam menti modin because to me kase a mama nyina ko bukotodwe awanim so uso wo ya archbishop wo ya danyo be bukotodwe awanim you go down on your knees and a papa your friend Angie baby stylish Angie baby sabi mrantie bi na kodi agoro na nipa nyina ka ba we bi chi no so daddy enya mea na asem no kura no echi osabe ka asem bi me bom de achem se wose ne ma me so nka che Ghana fo se afa so obeyi pono Angie na wo se wunyini ya wo ye below the bed 20 years na abamra che so nya 20 de no nyi utumi ye ne awpe na me so di fu a me chi sunsum spase Angie ma me den krai ma se eye mfumso na aba ena mranche so mu di se adwuma no so mfumso na aba wo mo kase ahyawoni Yesu Kristo bisa asembi o start to from the prophet to from pena obisa se wo a bra obai bo umo bi da no fabo bai na fe hu so bia twen ho ko na chi mama papa eye Angie stylish baby ne de na apie nti na wo na ba na dwo no nsia ko bo no ndu na
ekobodu ba ko na enkoma ekoso dan mu ni style anye yi eye ketwa womomdo omunan omutisi fam page omunan ko wiem womomde ahama abo omunan bo omunan mu womo etitiro mutum pam ano den sin anye bie ememe ya mrantie ya ye tafere onwale ayi sabi omumema hu ayade oba bi nim yesi anji min se ni kutu pase ni waye no ayade na mu ayamfum so na ayede aba emrantie na anyade ana anji no sususu okoye na kokoto sese eyono is alleged say eyono min nyintumi se eyono is alleged na my sofu de mi turufo na se ne maame no otiase nko a ompe sofu bi na me kira de no monye ma no ana omfre me na me nkira no monye because emrantia ware amanfo maba no abraba won bans wode bre no nti mpanfo kakasa bi se oba be hunu wura no na sabi na himfie na bre because I just want for question people am ware virgin every church of Pentecost and now church of Pentecost unya virgin bia bi unya bia smami kai can in church of God Pentecost my one a virgin once ho asa the sanji or course secondary school we no ba mama aya wura hu ya asafim mama me kasam ka kana quotation e be ya adwuma sisi ya before me to aso me hwe Proverbs chapter 30 verse 19 arante yanko Proverbs chapter 30 verse 19 ko Ewurade asem ni Ewurade asem ni ose na okode kwan na mu wiem owo kwan obotan so ehyen kwan eposo obarima kwan oba ho to si ababa ho awuza ne be to na agode ya icho ti asem ni yo abo kode kwan ye wiem okode ekuro ne ye de kopoposo no ye de ko yina fish amabo yusu no eye poso na abo owo ne kwan eye abotan so abo owo me pa che atoro ne sa abotan so eno ani abo owo ne kwan ye abotan so ena abrantie kwan eda ababa wa ho anka inkita hom kodi ye no aban bra che se anje anyini in the how is right but nemo mfoni e ba bontere no ena ma de no mfom so aba ho ena ma no mi aba e ba to montie eno mi wachi Deuteronomy chapter 28 verse 15 ti asamu yo me de twere na e kasa min kasa anji baby o say what ni oye no e ya na enye is alleged e bia na enye ono nipa di say ayon boy nipa e di say enne na abayo de video apie ena ama obi e kabi da ba na so de na wo ye odam secret no e be pie ekuro ni to krama pempem antona ntwe ho nti krama de omho kuru omho yare ya no eto na ntwe chidi a mo frɛ na chacha brother yanko Deuteronomy chapter 15 Deuteronomy chapter 28 verse 15 it tells them no say asode ho no me ko o say nanso e beba say se wantie Awurade Onyankopɔn wo be hye no mra nsem a wani ni mra nsem so no ama o mra hye nu ni se wani Awurade Onyankopɔn mra nsem so no wa bonte ko be ye nnome ufi be ye nnome aha na misuro ema anji no aha ana misuro mami aha na misuro se if you say it's a late I am pass oba no ni mfoni na da ho ena berima sabi ehye na num no otwe ho se pokia misro because internet never forget obi ani nkwan se oba prince ne babarima enko for ba ya ye ni se emfa mrefie obi ni ho me kura me yesofo yi nanso Kristo ka asem bi
osuma adifo kokoro bi so na adifo no kroni manfo no se wonyi umra no fa sabi woturu mu kwan na kroni ma America kiro mo se adifo di wo hu ni asem wo do ba so be ka won sempa na mo me wo baba wa ha mo ne nna kosi sani amakoma beto mo yam na mo nya adifo no mo nko na bra Elia wie no o se maame na waya ama ye nti ye sha obo se ye kodi ye ba ne ye be se kuro ya maame ka se mo nsha me bo o se ye sha obo se ye kodi ye ba ne ye be se kuro ya ye be kai mo o be dwamanfo no because bisase mema do do se na ani anje da onde sa ba no woni 20 mema 20 na dai min kasa me bo abaso but with the Bible na kasa with the Bible na kasa wosi ti how wosi shebo adifo mu kono mbese kuru ya mun kai mi fifo Elia eshere bosa me kono me ba me bese kuru me jai mu fie ampa do mbese kuru no wo jai oba adwamanfo na o ma nkomo be di o mo ne adifo turum be da no wo sabe won be fa adifo turum ane ma me de ne koye no wo jai mu fie nko a ebia niema mi kasa ne se ayo how bi na aba ntina kola ne kosa ade ni ebia with the guidance of the family issue ebia opapa tiase ebia opapa tiase ebia financial system yawo awarifu bebre anne woti awari ase so kwa ahyawo woti awari ase wo kwa ahyawo woti awari ase wo mpramensa woti awari ase ansu wagina circle woti awari ase obakoto omo soja ba eti mumisa se eden na ama na basa na mumfili sympathy maame so awu akoda no anyi no oyoba no ho ofe be me bia pe krachi yenko ento aso no o se na no mi nyina beba wo so na no mi nyina beba maame se ye no kura se ye oba no eno da camera no ofew be ma ho sa no no mantafi ko ho no de ni ti koba no so mu aso sebe ento hwe ba se hon mi ka kwapimu na odane niti no odane niti no few ni se yogurt dia na abeto abontin anye security miso se ama fin aba ne kra ho enti mon pasofo a onim fam mon ko pesusumasa tie ni ye mon pesusumasa ne ana ha ba ne wo so baako 7 mon te baako 7 ha ba ne wo so 7 mon te 7 mo wi amon payment kenso no mo fa odifo number 0543 41 91 60 the next line is 0553 40 14 62 anamosha TV nase me no man da hon mo fra me na me tsa da mo fa increase akola no na ntisa da chi bi ebe fekte ne yamma ebe fekte na ware ebe fekte na abrabo e bia na ya ho kire na mo so anonta na ko ye nnome na boti ko be ye nnome ni fi be ye nnome na ye mo be ye nnome se wani awurade nyankopon ahyade asunti sebi kramena ofa ne nyanko krama wo abontene so ye kwe o se na no me be ka ukuro mu no me be ka ukura wo frim na no me be ka uwura mu e bia anyi no wa ye wio betan guasu be kan maame e be kan papa bia ne papa ntia se e be kan no abaka na papa busua abaka na maame abusua bia maame ya wo ba ne salage se bia yo no ananye no nanso enugwase beka upia ye de nsa betetem no ka se den o se na no me beka wo kenten ne wo umorikro minima bayo bia no ho ofe pa nanso oboje ntra bra eno ne maame dididi eno ne maame di ton hospital bill eni tua no hospital bill o di to nuru wapempem tutu ya woni ma feso mfaso na obenya God is my baba akokorati pa forobra wo hia afi ento wada ababa ni asi
me wo baba ni bi se me baba kamani nye kamesu emrante no so muntie ne yie ade a mo de aya abayewa yi eno me mpam fie da mo so mo hwe me ade a mo yi man hwe ya abakura mfim ba mo nyamra me kase mo wanhwe kura mfim ba mu mba wanhwe ya abrabo mbabo sa ade akosie asamado awie o my Ghana wo honhom o my Ghana wo tumi anka mo mfumo se mo hwehwe mo kwan na mo de mo bere ma na fa ho e kwan de me a mesie kura me tumi hwehwe na me de ahye ho otumfo ana sebi aburu sebi nyando otumfo te kokko so kura hwehwe kwan no e de hye ho pop kadena o hwehwe kwan no e de hye ho na nya bra ma so camera esi so na mo de abeto bontin say sikenti na kwaya ya I'm not the right person to judge you. If it is alleged, say no credit, mother and daughter need to feel ashamed. And Rantia, mo feel ashamed. Say the money my yeno. Na Ghana de in some say ba no man in yaji. Bisa wa wo tro comment. Wa also we share video no. Na ben and also dear baba. Yangwe. Osina no be ka oyefunu mu aba. Abeka oyefunu mu aba. Ne wasase so aba. Ene wasase so aba. Wanantwie ma. Wanantwie ma. Ne wunwan ma. Ene wunwan ma. Aha na asem no wo. Aha na misuro. Ti na maba me kasa say as a prophet we need to find a solution quick. Enti mon family ma both bema no ene oba na mon family no ma then we need to cleanse you people. No kire man fa so hawi ama mama. Wo kire man fa so hawo no ama mu nuanu. Me kasa bi hwe video no na me nan kokom popo. Na me nan kokom epopo gegegegegege. Na me anum asama interview kura be gina me anum. Mano ya sonsu. Na me hu adwiri me. Awurade ne sunsun konkron ne yentena. No hu ye mamma yo ne mobo. No hu ye memma ne mobo. Na ti asema me twatoni. Joel chapter 3 no verse 1 kamam sisia ewi abeko Job ayi Sons of Solomon Joel chapter 3 verse 1 going yamra tie ya tom yama ba no sie de ma jisika enti akola ya de okoye yi me se wo se enye ne pe Ghana fo wo video ni bia be di ho bia delete fi ofun so na Bible say no de nani pa hwe oba no wase wona koma mu se shi oba de mi nyano a anka mepe wawari oba video no betima ma watu hintidua video we betima ma wako report bi ba video we be mani buase bi etimi ato video we be ma honhom bi abagina chi aba mo aye bone ya go e krati we can Joel chapter 3 verse 1 going etifia se mo se atamfo ho atemu ko o se na hwe na ne bre a mede Juda ne Jerusalem no mum besane aba no mu no verse 2 no o se meboaboa amanama nyina no meboaboa amanama nyina no na mede won besane aba Jehoshaphat bonhwa no mu ko o se na many won edi asem wo ho ye be cha na me kan se nyese bia magimi o abanam weso ama baba no sebe nimpem agora wadi no ubehwa mo anya problem na urade afa no so de ajeje wo Oyankopon mi se saade we besi o ebia video no po ya to da enso na de hu aya ofoforo woso obi wo ofon so no ka se den no se na meman ni mejapade Israel wabo won apeti amanaman mu eti emrant na was ebi se obo ye 4 ebi se obo ye 3 ebi se obo ye 6 ebi se obo ye 6 awurade ye misa se emrant ye woni ababa idai omo abusuafo ba ko uhwe se de ne ba matimi na odinam anase nkolai won kwaji bibi ene ya chop so monye sa because me hu abatia ne beba magot efi mu ba me hu ababa sebe magot fi na se ba wode won abrame a ma ye hu adwuma ansa ahotaba
na ti aseme ho e kwa ose na wache masase su mu nti tio yawo abatan a wo shomma momo abrabo pone Ghana abatan bi no wotumi de omma ba akwaje fried rice Ghana abatan bi wotumi de omma eto etua hospital bay Ghana abatan bi wo de omma ema sebe won ko hwe kuma wo de haidan na ma me na betinam no Philip Pompofi yangwe miensa no ose fi se wo twe mema nsu ntonto ko na wode won aba very much adwamanfo tie wode wo mma be ma ato adwaman wode o ma je adwaman nti meme Joel chapter 3 verse 9 Joel chapter 3 verse 1 going verse 3 wode mrantina adwaman nti mame we enye news wasina mo wose we ni masisi a na kire se enche na Messiah na iden aba se mo bibi se a ento no owura na ba na so ye ma de o ma gidan ose na woton baba wa je insano moy eno ye shario eti ena me kase ebia se isaled se ampa se angini na ewe ya a o kase ne ma me se o ma we kran shase no baba ye ponunu me pa to tie Mami no piepia se ale eye no kure se wo piepia ba nso me kasa ade a mami oba na wo ton na de apɛ wo ho ana so eye usuban ana se eye denti ne twese sisa na emu twere se mo hu we a mo ma mo hu nwire mu na nche na Messiah na ba na o kan sere Enai ose na so more ye Medin mo ye dai Tiro ne Sidon ne Palestine for amanto nyina amen Serio ankodo de ankamfumso ni ho ankodo mfumso ni ho Sons of Solomon chapter 4 verse 4 ti ha odo mfumso ni ho na me fo asebe no mra wie maami a wo hwabe se wo mu video e bia anka besu mesrew mumma emara ne chese omo ye nuonyama de e ma onyankopon ahenni no mo ye mema boafo na generation ben ene baba wale wi no na ye hu se ye mema no ye menton mo fofofo sa ye mo mo bo ye den ye me ye ware wo mo no wade ja me da pontisi mram ti wan so asisu a manonum sabi adurama mo mema woro no a man so hu anu wani age ho no twere na kadada wo Joel chapter 3 verse 3 no aka o si aton ye mranti age adwaman ye maba no si aton ma agensa anapai se nyame ho nkonkron fie na wo mu e wo papa no maame mu a menyi ni se o mama kwan e mo akoti bia bi mu se o se ran Sons of Solomon 4:4 no ose na wo konsisu tietia wase David abantenten a achem enkententen ose na apem sensene ho na ni nyina ye no merema achem verse 5 no ose na nufuo mienu to was that kama me ababa ni nufu sisiwo enwu ye na mum onware ye na se ebegu a hwan na be ne febiem kama me ose na nufu mienu ti se atwe buluwa nta wodidi eti ayi ohun ofe nufu jejina so na mo kura ni ye na fama branch a obeware odachi na mum memma wa ho ofe no ehi a obo enyedi na otie sa asemi e banyanzafo hye video bi manokoka anji ne maame ene anyi nanka sansa no mfa mo futu on fredifo we ayo hawo ne nome na awurade bu fushi oba so a ere yo hawo ne ba ne ame kan se awurade nyankopon obeka so man ne mu ayeden
nti kwan bi a bɛfa so bia edidi ɛna obeye mesrɛ meka obi a video wo obi a delete yi free mu me kai se Ghana ha bi sisa chiche ni bi a one SS akola akotwe mpra ɛno so ba ponten Ghana fo jojo ni sa anche na fo fia to ata team ɛno chiche ndi wuye e kan se onyankopon onkan ho no mboaye me di the prophet Eric Akwasi Adwi me da so for God's Revelation Ministry na ochira Saturday kwasi ada no pa me to nsafro bobo ni so baba na me wo ka bom ne de nyankopon kire trudo a mfomso nim ne de a kire na dachi osura hemamu ehia ho a me ne wadi nsa so awurade nka ho onye okese me da se makraw bye bye.